Urineng. Peringatan untuk urineng urung Tuhan yang Honda maigo. Nu tolong nu pakai rok. Bertebai-tebai benalu lejing dalam. Yang kejadian uronyo di kedai belang jeruan. Kejadian ji urineng tak mengerok lam Honda. Pendarahan ule. Ya Allah. Kiban pi. Berat ah. Hai urineng, urineng nya nah berat berarti muka ule ke? Ko ni tambang baja dalam jari. Hai anak muda. Mau tu. Hati-hati miandro na Honda maigo hati-hati. Karena jemnaas hana laporan ile. Kita mengerok lam Honda jadi muka menyengan aspal. Pendarahan baule berat hat. Oh, mana musolam. Memang tanya orang tu buat kedai macam nak berita. Tip urang nak orang lupa. Long hang ko tu jatuh ya aku. Kita mengerok dalam jari.